เอาเลยให้วันนี้เจนี่ ZPM Legislature Party แต่ชวน Press Conference กันหันก็ว่าลายมือเราปุ่มคอมเลยลายรำไม่ปุยสองเตะจีบกันบุกเจ้านี่วันนี้ฮิอันให้ Press Conference กันหันก็ฮิอันสุรมปฐุมอังดังินกันในโดนะจงเตจูมาสเบระเก่งกันเป็นภาษาอังให้ตุนลายะตุเตเนโมpress conference เตคันหันเนี่ยตินทุทังเองไงโมfloor test ในดูแล้วว่าอินโมปูนะอังชีเตจงเตียงวางสุรคาร์บอยเตเตียงอินปูโมนักฮะอมตักโจวางฮิอันทุดิกันหันปวงชวกโดนอันนี้เด็ดนิสมนิปลีธานิสังนิสมนิปังอาคารgovernorian ผู้วิจิรสังจุเซียมตูริน appointment อเปะappointment ชัวร์ตรังนิสมทุ่มชูงิน floor test vote of confidence กันตีค่ะในตัวราติอันนี้ให้ฮีเลขาเมโมนัมเบอร์เตปอกันดาเด็ดนิสมนิปลีธานิสังนิสมนิปังอา governor เลขารอนโบซุยนานาคานินนิลีทัทุมสังนิสมนิปังอาคารนิสมปริยัตทัทุมสังนิสมนิปังอาทุสเดีย vote of confidence ในตัวราตินั่นเลขาดอนอันนี้ให้ยอมเสียจูนิสมนิปลีทันิสังนิสมนิปังอาผู้วิจิรสังCM ตัว appointment นับเปกอาคารนิสมทุ่มชูงา floor test ในตัวราติค่ะข้ามีเลขารอนโบซุยนานอาคารอัปเดตfloor test ในตัวข้านินอารมณ์ตีนาค่ะนิสมปริยัตทัทุมสังนิสมนิปังอาคารอดีตคารอนเซียมันนี่ที่ชวนเด็ดนิสมปัสสริทัทุมสังนิสมนิปังexecutive member เต็นอดกันลาที่ชวนนัตุกนิสมปริยัตทัทุมสังนิสมนิปังฮิอัน chairman และ deputy chairman เต็นบานนันสับมิตา session conduct ตัวchairman และ deputy chairman นั่นรำตักละว่าชวน floor test ในตัวระ governor นี่น่าบินรวดสักนี้เด็ดนิสมปริยัตทัทุมสังนิสมนิปังฮิอันในไทยข้าอันนี้ตลอดอันนี้ ที่ชวน CM in chairman และ deputy chairman ปะเนี่ยอันบานทู governor เนี่ยนะ information เป็กเวกบักchairman in ทันทีตัว protem chairman รวดappoint ตัวรังเงินนั่นเลขาอาเซียมาเฮเลขาฉันนั่นเลย protem chairman นั่นตานะrecommend PXC เบียกทันสัง appoint นั่นเลขาเลนิสมนิปรุกทัทุมสังนิสมนิปังchairman ทันนั่นในตัวระเทียบตีรนักค่ะโดนนั่นนี่ที่ชวนนิสมนิปรุกทัทุมสังนิสมนิปังchairman ทันนั่นในอันนี้จุดตัวลวิน MDC พุติจักรุง7th Wombu constituency ข้าทันนั่นนี่แห่งที่เราส่งฮี governor เนี่ยนะเทียบตีรนะเอกเวกันนี่ที่ชวน governor เลขานิสมปลีธานิสังนิสมนิปังนิสมทุ่มชูงา vote of confidence ในตัวรัตินัจูนิสมนิปรุกทัทุมสังนิสมนิปังchairman นับเปลี่ยนเจ้าวางินเลขานิสมนิปลีทัทุมสังนิสมนิปังเข่งขาอวลิตตีนานิจูchairman เปลี่ยนฮีนิสมนิปรุกทัทุมสังนิสมนิปังอโลนิเจ้าวางินไอลับสตาfloor test ตูรินเซสซอนกูไทยอันนี้ตลอดวันนี้เฮทิลแข่งจุงจังพอดี CMA เรียบตีอันนี้ตินกันสอยเดลดูชูให้มีจุงจังฮีโฟนคอลเตปอคานในฮีนิสมทุมารัลตัสยาเอ็งตินยานิดอนตีรอนนะโอมาอารจุกาบนอร์ตังอินเอ็งมาลเวตีข้าชันนะอันนี้ floor test vote of confidence governor thu lovin chairman athu deina ako ngot theni lova governor remrod na order angai ni protest tura order chuak kan be se line governor lamatang le khamu tur om tak lok silo om talok silo chu kan CCB rules in bin phu dangin session budget ko alo ngai to bok nen date ni ko thali sang ni somni panga
session ko na notification chairman kal tlangin ti chua ani a date ni som pasari atanga ni som ni pani April sang ni som ni panga chunga emergency budget session nei turin session ko ani a tuang takin date ni som ni pani thali sang ni som ni panga a zo fel ani ta ani ti chuan date ni som ni pani thanga sang ni som ni panga tlai lama governor lekha masari man na angin ama thiang dar vote of confidence nei tura ti na kan dong le tamaya he lekha hian vote of confidence nei ma chu executive business budget appointment etc zong ti lo tura ti na om bokani heti mek la hian kan member pu en zangura chuan session zo zan dar som pm vel khamin kalsan ti kan ria anu loka pu bian thang pu en kalsan vele ani ti chuan kan sarkar thalai chuan boina alo tok chhota ngal mai ani date ni somni pariat thali sang ni somni panga khan chairman in fortes tura fresh order angai thu gobaron hian a thlena chuti lai mekin kan cm ni lai pu vizir sanga approval pek to otpo lathap to chu tuna UDA in ti ten stake claim anwa deal na date ni thanga sang ni somni panga a date ni somthum thali sang ni somni panga effective date a mangin allow appoint approve vele mai bok ani hei hipu en zangura approve da khani hemi om zia chu approval pahni a om ti na ni ti chuan date ni sari thanga sang ni somni panga notification kan muangin cm masa date ni somni pali thani sang ni somni panga approval pek to chu null and void alone ni ta approval pakhat zok puen zangura ni som chunga vote of confidence ti tura hriat tirna kan dong le tamai boka thil ti om lo tak la thleng ngai lo ani he thil hi hriat thiam har kan tia kan ccb rules pa zut na le chu democracy norms chu pa ka democracy norms bo chiat na ani mei ba ka governor chu neutral tak ni tura ngai ani line site ani viawem athil ti dana ti hi kan zo na ani kamichina kha emala matang chuan ni se le han chun zom venga vizir sanga cm ani nakha null and void ta puan ani ti khani china han kan ngai tha a mizoram governor ina dan ang thlappa aruat le otpo la a cm do kan lu mek tu pu vizir sanga ban ani thu le LADC budget ama hawa pass to po eng ma lo null and void apuan ani thu sarkar order mimin mai ni sharia khan alo chuaka ai hi makkan tia oi har po kan ti hle ni dan tranchan tur ziak lang ho si levin aban le chu chuak order alo om ringota hei hi le kha kong bo tak ni in kan ria om dan tura chuan null and void ani thaina tur kha dan sang kuat chuakin chumi khami dan ikala wangin cm ini na hi om janai lo puan ini ti om tak tura khan khami le kha chuaka khan engma ccb rules emo 6th schedule to the constitution of India emo India dan pui dang emo kuat chu om levin mol mang ang reng tak khan le kha alo chuak top mai ani kan Lai Autonomous District Council Constitution Conduct and Business Rules 2010 hian CEM in ani na ahlo thaidan ban ani thaidan hi chili in kan naya chung te chu pakhat na chuan CEM kha MDC atanga MDC ani na abanin kan dan sub rule 21 clause A1 of rule 5 kan hua ten apanina ama kujiak mangeya ban na submitin sub rule 23 clause 1B of rule 5 kan hua then no confidence motion manga paitlak ani in sub rule 83(1)
of Rule 9 na kan hua tin CM ding lai kha eng lai po in governor in fia tulati chuan engemaw wanga fia nga ya a riat chuan adim laklo lai mi instead claim te an lo nei chuan tina tlukan yang chu ni som thum chungin governor in tulati chuan fia na hun kha nei tur ani chu subrule 5 of rule 5 kan hua hemi fia ania alo tlak chau khan CM kha ding chang talo tina ani CM ban thaina emo chol thaina eng ma puvizir sangan timi alo chungin dan wong him tu bertura kan ngai Mizoram governor in dan tan chan LADC CCB rules emo 6th schedule to the Constitution of India eng bungle changma tilang mia lava notification chuaka ni somhi pali thani sang hi somhi panga a alo appoint to le LADC budget sang hi somhi pangan hi ru po lo phar to lo pom vek to a chutianga budget pe po lo phar tu vizir sang a CM le athil ti chu eng ma lo maya chantir lo ni ta a democracy za lo na le ram ni puite mu sit na lian taka hi kan ngaya kan dem tak zet ani hi chan chu budget he poi mo ma kan ram kan council tang kaman dan tur mi zong khoi thil ani a budget pass vek to nu pomani le lawe hanti te CM ruat to a ot po la to office po thani lai kal to dan tlo chan mu mal pom lawa bani ni le nal envoy ta puan ini hanti ngota kha riat thiam harsa kan ti ani ti chuan khatiang khami mina thil thleng alo ni ta ka wang khan CM thar tura governor ina alo appoint pu en zangur lak lu na tukina nai alo ni ta a niruk mai tha sanghi somhi panga jingla dundar som pakhata LADC hola CM lak lu somna ti chu ani a ma se hei hi engemaw wangin achan mu mal tak po riat ani chuang lawa thul ani ti chuan atuk le nei ni riat sanghi somhi panga rein tukin dar sari le achan ve a amun ngai a box CM lak lu in khom na he nei tur tin thu thang kan sia a ma se heta hian ZPM MDC te chu ma som kan ni ngai lo rampa ber CM lak lu don chuan MDC te chu som ve nge kan ni thina tun chu ma hian voina hian som kan ni talek lawani sarkari na hun ruata po he program hi tingam lovin darkar bitiam aya mafia tukin jing khon te vika puen zangura CM lak lu na chunai ani a mi claim te chawin an siat puin an man pui ani kan rampa ber CM lak lu na meu po aru karala buat saya sarkar hun tiam ma da ya no sarumati ani tamai hi riat thiam hara ngai tu na atithui hle CM lak lu chuan an nupuite an chung te po tin akibenet tur EM tur an nupuite po nal taka in chain am fuai tu dang le officer dang te po somin kun khan takin pastor nen ti thin kha ani a tukina ero chuan khat yang kha a reng lo ani eng wangin nge man mo tak le jing taka CM lak lu na he ngai ani kan ti chuan asakal proportional lo lutuka governor le lampol ho hian annor chiam thina wanga an suai sual na rakal zel ani du mel funi hetiang hi thilom dan ani a ho sarum takathil ti le sarkar man mo takadin alo ni tamai he lairam ni puite poin kan mitla thiam atul hle mai
LADC ปองสวลนะทิลเทปองสวลนะทิลเทงง่ายเรากันรำมาอาเราเทงตะจุดไม่เฮกันเสียดเทียมากันสุยเทียมากันหาระกันดาวงำอาหุ่นตะตักเจตเนี่ยเฮทิลฮีรำมีปุยเต็มมังไงนับฟังลำอ้ายมาชวนลัลดูอวางะมันโมตะกะSarkar din cuk nalam apok jok ni in alanga lairam ni puiten thudik kan thiar thiam po ahun hle mai hei kan council hi kum tam tak kan kal ve to hetiang thil thleng hi kai mi po in kan aya kum upa hau po in an riat ngai lo thil ani Mizoram lamatangin BJP nan thopui MNF lam te po an president te po voina lo thlen na thuma heng an program mang tur hian chung po chungak zo lovin voina an thil tia khan BJP lai district khoi tu te kha an tel deu bera MNF lam po tel chuang lo an thopui congress lam po tel chuang lo that PM phei chu min va som lo ni poin te khan BJP khoi tu then khat le MDC then khat Mitlem te mitek nuai thlatopin council session hola an kala an watling klave mai khan ni heng te hi kan ramathil thangai lawani engwangin nge khati taka anti ti te pokha kan ngai tu thui angaya ril ru he awak thui ri maya chu wang chuan rammi pui te poin heng he achan le wang te kan chuya tu te nge thu dik soi jok kan ti po he kan te ve fo te po angaya eng po ni sela tiang thil thlengkara hian rammi pui te buai lo vila ahun taka sarkar na te po he sarkar dang te po atul chuan general election zo a chuan alading nge yang te he JPM legislature party chuan kan ring thlata an sarkar po hi ani anga an toy om mai he kan lati tur te po ani ma na no sarum sarkar ma ni sela thalinga te chu avakal ve po in rammi pui te po ngai thiam ve phot mai la ti te po hi kan ril ruwa man ni kalome ole kha kan ho tu te tang khan kan ram din mun te chiang takin kan refia thin karinga lai autonomous district council thil theng helai long tlai kho pui chung om lo lai ram chung om song song te le Mizoram le he khovel mun rang om te poina lai fa te in pui he lai autonomous district council kan nei chun pathian ina min pek chu sarkar kan le chu aboya wangin tun hun kan thleng ania kan ho tu te soina tang khan kan din hun chiang takin a riat thei ani ti chuan lai autonomous district council thok tu ten lo anlak thei lo chung changa United Democratic Alliance UDA in press conference lai autonomous district council thok tu ten lo anlak thei lo chana ZPM sarkar puwi zirsanga kai huai an pu tamei hi van duai thak kan tin an ho tu te thil ti le pu en zangura UDA sarkar siamtir an tumna lama an malak na an haider tamei hi aza thak le in kan ria ani date ni som ni le pakhat thali sang ni le som hi panga additional secretary to governor Mizoram chuan DCNMA lekha ti chuakin vote of confidence arang theng beranei turin governor thupek angin arontia chubaga chuan executive business te budget te appointment te thildang te vote of confidence te ma chukal puilo turin aronti ani additional secretary to the governor lekha hi DCNMA secretary in atu ni som hi le pani thali sang hi le som hi panga chairman LADC alo riat tir be le halani heng thu kan riat ma hian kan ngai thak tak ang khan session kan nei dan te po chiang tak khan kha kan ho tu te khan an ron soi to
chairman LADC จวนนิสมและปัสรีตังนิสมนี่และปะนี่เอพริลสังนี่และสมนี่ปังอา emergency budget session kovin tuang takin budget discussion te kan nei zo vek nu le session tiam chin om lova ti top ani nu nisom ni le pan hi thali sang hi le som hi panga tlai dar li le achan ve la khan floor test nei tu le budget kan pass to po chu kalpui lo turin thu kan dong ta chau ani chairman LADC hian lekha ahmu nuwa nisom ni le pariat thali sang hi le som hi panga a DCNMA kaltangin governor vote of confidence kan nei thelo na chante chairman an ban na chante deputy chairman an ban na chante kha afiat tira achang leta in atul phot chuan vote of confidence kan nei na turatan hian session ko theireng ani thule reminder lo siam turin angen ani hengjong song atang hian lai autonomous council thok tu ten lo anlak thelo na chungchanga ZPM sarkar hian mo aphur lo ani ti chiang takin alang ani ZPM sarkar reilo te thakhat le tem cho hun kan man lai khan mipui tele thok tu LADC a thok tu ten lo anlak ngei theina turin budget te po kan phara budget te po lungrual takin kan pass vekani ti kha ram mipui tele LADC a thok tu te zong sung te poin min fiat sak kan dua tin voini thenga LADC thok tu ten lo anlak thelo wanga ram mipuya har satna mangan na tam tak athengani ti kan thia thian poi kan ti tak zet ani voinia yan kan soi belle du chu march thalo hi sarkar masa kalta tila United Legislature Party Congress CEM le MNF tangrual tena lo kha anpek theilo ania march thalo hi umin budget sang ni le som ni le panga som ni le paruk budget kan pass huwa chu budget sum kum thar sum atang chuan nikum budget kum sang ni le som ni pali ni nga mars kha kha lo pek turani hei hi tun thuta ZPM party hun reilo te thakhat le chan velek thani po thinglo khatianga sarkar kan siam chunga lo theng ani lowa sarkar masa United Legislature Party Congress kai fuai na nuaya MNF te ne na tang howa chu sarkar in na lo an pek thelo ron langa kha ania chu mi pui to pen kan fiat atha ome the chuan ZPM legislature member Puen Zanguran BJP azom rualin state claim adil hal ani chumi rual chuan ZPM sarkarina budget kan phar sesona pass vek to chu governor hena pomlo turin BJP huai tu ten an thena wanga tun thenga lai autonomous district council a thok tu te hian lo an la thelo ani governor secretary atanga lekha chuak reng a hian kan budget pass vek to hi aron pomlo jok mai ani tin nimin ni sari thanga sang hi le som hi pangat lai dar nga vela governor thupek anga lekha chuak a po kan budget pass to chu null and void a aron puang tamei hi lairam mi pui le LADC na thok tu ta tan chuan alung chiat thak tak zet ani danang thapa session kan nei mi pui thlan ten session a kan pass vek to chu null and void ta min puan sak tamei hi lai autonomous council CCB rules za lo na le 6 schedule palzut na a ke ni ZPM legislature party te chuan kan ngai tlat ani hun kal to LADC a hian budget pass theilo a boichang ompo to thin ani kan thia tangin chung huna po chuan LADC a thok tu te hlo in dan sakamo in break hi a om ngai lo ani
BJP CM เลอโถปุย MNF เล Congress te hian an don chiang lo ani an thil ti hi hetianga kan budget pass to sa po pom lo tura governor an misguide tamei hi ram mi pui za lo na le ngai tua mia lo le dan palzut na dik tak chu ani LADC thok tu ten lo an lak thei lo na chan dik tak chu BJP le atho pui te voinia UDA sarkar in ti te hi anni ti hi rammi pui te na min riat sak tu le LADC thok tu te zong zong te poina min riat sak turin kan du ani te chuan misual kan ti te thufinga chuan misual emo ru chu lovin an tlan chethin ti ania voinia hian United Democratic Alliance dia in phuaten plan chepain UDA sarkar an siama tukina swearing in anan nei tamei hi ngai ati thalowani a phena hian enge omang ti hi kan zo na ani bok ani chuan keini ZPM legislature party te chuan danang takin kan dikna te kan chan vote le kanin nga na 6 schedule te le LADC constitution conduct and business rule mangin he kan ram le nam le kan district council za omna min ti chiat sak tu te min pong sual sak tu te hi danangin atul danangin ma kan la zel do na ni ti kha ram mi pui te poina min fiat sak kan du ani voinia hian he kan rama hian dan hilal bero se India rama hian executive legislative judiciary lungthu pathum in kopin sarkar democracy sarkar hi akalmek ani chulaya chuan kan governor thuneina manga lai autonomous council kan thiante BJP te MNF te le Congress ten kan dan kan man mek chu za na le in tharun na nei mi alova hetianga dan lowang taka United Democratic Alliance sarkar an pian tira an din tamei hi poi kan tin aza thak po kan tia lairam mi pui zong zong ten he thil kheng le omdan hi kan phevek tura kan ngaya voinia kan soe chang po hian thil chiang tak a riat thei bok ani ti chuan hun top lam kan manga lom thu soina toite kan nenga he lairam chunga zirlai pol lian ber lai student association general headquarter in he kan district council kalphung te sarkar in thak jingli tuk te MDC te mule mal nei lova amin zarlam pangapiang uma zuang chin te dem na awang le hetianga kan kalsel to lo na turatan anron out chuaka ke anron pen hi ro pui kan tia lom kan tia keni ZPM legislature party chuan kan zirlai pol te chunga lom thu kan soya tin heng kan zirlai pol te pro Bruce Student Union te point Bruce Student Association te point an support ani ti te kan ria tin joint headquarter lamte sub headquarter lamte point an ron support zelani ti te kan ria tin ram mi pui te point an support le ani ti kan ria kan zirlai pol te po hi malam huna kan ram le nam ta na ke pe na waisen taka kalzel turin kanin somin kanin ngen hala an chunga tinlung takin ZPM legislature party mingin lom thu kan senghal bok ani in lairam pui te chunga po lom thu kan soya he kan district council buaile engamo thil fel lo omle dan lowang taka thil kalte le kan CCB rules le 6 schedule ra bea oma 6 schedule pong sual na lo om ahian lairam mi puiten min support tlat turin kan som du bok chewani in
ไวเซนตะกะไลรัมมีปุยเตปอเฮติยังทิลดิกโลอมาเฮียนเกโลเป็นชวกตูระเอาชวกงำตูรินกันนิสมฮัลบกะดินไลรัมชูงาเฮียนปอลเลียนตักตักเต NGO กันติเตเลตอมไงปอล Central Wale เตเลLive Women Association กันติเตดินLive อุปปอลกันนันติเตมิโซรัมอุปปอลกันติเตมิโซเมชิอินซุยคอมปอลกันติเตรัมชูงาเฮียนปอรังกันออกมาจุงเตปอจวนเฮติยงากันดานดิกโลตะการะเบอออกมากัน District Council Constitution Conduct and Business Rule กะละ United Democratic Alliance นะเร็มโลบาสอขางะอันเสียมนะจุงจางอะเตเลกันมะลำหุนกัลเซลากันดานเตฮีกันวนนูนะกันวนหิมเซลเทนตูราแห่งกัน NGO กันอันสวยตาครั้งเตโปคานเอาช่วงงำตูเลเฮกันดานปัลจูดนะฮีดาวเล็ดงำตูรินอินไงตัวเนเตโปโลเซงตูรินเกนี่ ZPM Legislature Party ตะจวนกันโซมินกันเงินตักเมวจวนีกะลอเม